wanin ipiham tile na khangdong ho na namuhi ka chai di ta ve ka chai de hetis ale keinin chiwa chi pi kan se hontam ka khangdong ho kan nam ho hi tu na panin Jesu thesana sia gon kating kenin jong counseling lin ta bol be chi hanin kating khangdong ho in tong kha khai ki tham diu he katile ka phin han le zana he chi dama gulpi hi hung kon ta nana mu ru chuna life a gol hang khat akidei pia a gol hang pa zo ki khandi nom lo chu YouTube ve hon movie ataw chu no hijilim ka ma sangona chu ka thu simu chu pung ka an mi lang chi na ho ve nga jong pasal khat a hongin nga koi sani nongin hoi mo be sa ka la lo he ka thong khulu nu chu ka lu lu nu ko he thêm lỗi và thiên ý có mỗi mù đi hung kia lang hành hàng là hung hay lúc gom ta về tao giá chân vì là của ai luôn là giá chân xa xa ta về đàn dunia ở đây đã hậu là cho hồi hung điều giá chân đinh đàn đàn thì ông lấy chút phá hết rồi ông bổ bổ lệ ông lo van đàn mình mấy điều là mình phá nụ lệ cái xí đinh đàn đàn uchu Ihobi wa pakai pathen hunga lana tu se pa banga singat langkang pupilang more lang lo jo laya kenga no tam do lun the ne mona pakai pathen e hung wi lo ba jo aga che lo ju I ta banga kilet sa mo hi ham ka di jo len zom lo di agal mi sa dingin thal him jong na ki hung poi he panang ngan se he ala kong ro na cha ju deal so kataule ase chu him la thal na gi gong poi na chi na thim na na gi gong poi na le thu po ve na lim sa po ve ha chu nong ke ya na ki ngai na mi ria ke nei ke som pi ai jisun nagal mit te thahan nahi alle thuma hat zo hagen kaman chahe tisla ale parliament ama cho ho chi ma chalong thai nu kinule kalung cham ndlom chia chaina te ka ko do ding ama hu me lo nga ko do zo lo nga ko nga ko do zo lo ken ko la hu dei mitina dingen aki hongin ahin ichi anaya angai lua adal chanachun amuin achangin ahin anasa lole anasa lole aki heisan hodinga hichichu thatchum na aumpun man tha na he bove tun nang ho ka phat the na chang ho cha te ki pauvin helaisit ki wa bo he pun jakob ma phat the na wan chana changa cha te na he ta ve Amasan is YouTube channel na ho zo se na bonun si bay tunia in Olympiad wile evangelist pu son neu hau ki bahin ama hi mitam ten jong in her sa deu hin alang pia in her naw chu ile nu chin kholam gal pa ti to bangin gal to bangin mani he patien tu se na hi jong le aki khen chet zil honin anun jong tu se na a khen zin aman jong adon bu zin thang pin sonewin sauta tena don bujin nujin kholamin gmfdi thu se teng le chom cha chain masala da na in hab jin all cha chain guling neu cha chain a that ji to bangena ki bol jivin ki pau me sonew tu ni nang to ki holim thei diam jin na ki pau me sar nang in jong lai mana phat din pi jin na ai le tu hin tu ni hung ki holim na di hin na thil tam ta hin cover di hin inam sung pathen thu I ho danu na pathen I ho danu pathen thu oi dan thil za chom chomi bol danu ho hla cha ho na to dan le adi in amen topic de wa hi gmfti lang
halkhat touch hin bol ding hin na tu hin YouTube channel dang ai lo le media choma jong nang ma interview na petan nang ma channel ta jong na nein hi jong le YouTube channel na media channel a choma hi dung zu ya viewer jong a choma hin na ke ma YouTube channel la first time an vi hole nang hin he khalo hon na hin he thena di ben nang le nang self introduction hung ki bolo na ni nge ki pa me kamin chu son ne ho ki ai in evangelist mi zo sin ai het na chi chu hi in chu ting ta le pathian thu hi mi bang chung sang ta lom chu ki sim do zo na hi zong le ke ho Special Adventist University Pune to Andhra Pradesh a jong chu Flake Adventist College tu a jong chu kanikaya pathian thu kanizila kum ho tabang chu kani su lo na 2018 hovela para chu mission field ana ka hin to tu change a hi tia chung ti bang chap pe ka hi jeng sir ai le evangelist na kiti suna hoi lai muna enda to ham ai lo le title dana na man jiang ham evangelist pathian thu ka hin sei theina ding le mun ting gam tina kal ka hin sun theina ding a chu church chun appointment kha chei pi ngain hi chu evangelist long in chi ke ho church chu 7 day Adventist church ai in hi tia chu 2017 apara chu na ka hin to pana tu changya chu kal song ka hi ding ti jing din da ni hi sir ale na hon evangelist na tiu chu ki ho 7 day Adventist lo hon pastor ka tiu tong ki bang ham akati na chu na salary na neu ham hoi lai evangelist yong le a ho bung zo si chun church dung zuya chu lo chu them kha cha pi su ke hin na ai wanga ke hi tham khat ga sei belen sei da di ka tia linin do dan chu tham khat ga sei ka ting evangelist ka hi na hi kum thum ma sanga chu church a ko na hi kani to lawai ta in ke ma volunteer la na ka to ke a church a ko na lo ki ti ho chu tu a hi ni ma cha ke a ko na chu lo phat in hi tai ka chang sia na ka to phat ai jing ale ita evangelist ki to hi ke ma head dan hi le evangelist le missionary ti to banga hi pastor hi lo po hi gam choma ki solji na ding lo te pathian ho lo te la ki solji hin nang hi to banga na che do kha tam kani chi jing win na ke ho jong nga pathian lung set na chu mun ting gam tina kani chi thau win ka sei banga chu Burma lang la ho jong kani chi jiu win Mizoram la ho jong ka chi jing win Mizoram la dinga mun gam la pen la ho jong sai ha ki ti la ho jong kani ha chi win chu ting ta le mun dang Mizoram mun chung kani chon ji win alang pia chu ei ho ti ding a chu Manipur Nagaland chu ting ta le Assam Meghalaya chu ani ki ha chi ai le to charge to affiliate ni hi na layam ai lo le nang ma independent na to tam ke physically health issue tam kani nei ta je chun evangelist sahi wale hi cham khat ki cholte nei ka tia to hi church mong chun appointment ai pi point hi jong le pathin thu ki ti chu bible in ki chin ta sei bonga first Timothy bung li chang ni no ha sei bonga chu a season pen hen lang a season lo pen pathin thu sei ding a hi pathin na to ki ti chu lo san ja na to ding hi lo win pathin na to ki ti chu Krista ki pan tu pha chu vanu ya i sei phung diu chu ei ho kin hi ti het na zala chu pan la ka in khang dong hin ku pathin ei pi pen chu pathina dinga man tam thei pena man na pathin thu hang sam jinga thu ta chu hil jinga Bible thu dom sang jing ka in church in law ei pen lang ei pi jong le pathin na chu ka to jing de ka tia tu a hi ke ma chang hing ka ting church in ei ko na hi jan lang mi mala min ei ko na hen lang hoi lai mun yong le chi jing ka in ka chi lo pe jong le YouTube channel hen lang hoi lai mun jong le Bible study chu ko pi jing to ai hello to a dan hi church in law ei pen lang ei pi hi jong le ti chu li si da chiang lai hi ziwa na ne lo chalo wa thelo ne lo don lo ki thelo hi zia hi income khat hi ngai te hin na mi ma na dinga ai la na nga dinga hi char san na mu lo wa hi le ei mi te la tam zo foreign ga ma pa na sponsor hin mu le char sa pa na ki kang se uti to banga hi nang jong hoilam khana source nan muwa na ki kang se adang a cham lo wa income chunam ki muwa nom da na ki chen tam so chu lung kham ngai lo pi sar kin jong sum hol the thinan ko holin sing ta le YouTube ho jong i bol su ke hi in
ประเทศลุงสิทธิ์นาจูมินห้อยหลายๆสปีกเกอร์งานโกติงจงเละเกปามานาจูซุมเนียวจะอินปีหอยอินจงเละอินูปากิทัวอินเจนจุกิซีไมตาจูนาเกตงาประเทศลุงสิทธิ์นาจูอินคัมเนียวจะจงเละอินาบอลเทียวจงเกบอลอินคัมมูนเทียดิงฮิโจจุกิบอลให้ตาจูนาเกตงพัดดานเฮสไอเล่ตัวไบเบิลนั่นสิละสุนันเซตันนะไบเบิลจิลาฮีน้ำมันดีกรีฮิปฮะอีจันนั่นก็ตัวเล็กตัวฮีประเทศลุงสิทธิ์นาจูประเทศทูกันสิมาจูBTH จันฮิพาตะเกจันกุมลีซุงกุมลีวาลาหินก็สุลุหินจ้าจนกันใจอินอบานาฮีซิมเบดิกิติเลสุมเลไปหาสัตนานิกิฮิเจจุนประเทศน่ากิตองพัดอินตินประเทศลำเปียนกุนอบานกิซิมเบเบนันเตติอาจูกัลนิกิสงาฮิตอาจูตัวไอพัดลำกิเวพัดจิงดานะฮีไอเล่นัสคูลไกนั่นละไฮสคูลเล่graduate ham na bible na sim masanga na school life na study life so halkan hinseo ke hi pathin lung sit na chu pathin thu kiti hi burden kanene yin ya chu nasata pathin thu burden kanene ya chu class 12 ka sim zo zo chu bible sima kan chi do jing na nai tai ai le tun bible lang hin sei tiang ule pth bd na cha hin azat chom au min na bible lang azong college za chom ti university za chom au min obung abang loin his university pom hetia pom lo ti lo min na ale ki ho ading in zo presbyterian te hin Serampur university bo ka pomovin na adang ho hin fundamental zo min ai lo le ATA Asian Theological Association ti ho min nang hi bible na gazil nai ipi hoi chi university ham Spicer Adventist University chi international ani hi in chi Andrew University US pada affiliate zone hi in and to ay ama chama independent ading itele kilomin Spicer Adventist University jam masanga chu Adventist akititing la hin mitam ta hin cult religion ti da na mitam tan ni hin ya chu poi ma chang Christian dana ni sim lo khat so hi ya chu Adventist University ong chu mitam tan recognize lo da na chu mitam tan ni hin han lang la tu ta di demona chu vanui le sit pumpia Roman Catholic Church hi biblical theological institution lin pen ne in abanai 7 day Adventist ong hi pe tai na is chung hi in here chu Spicer Adventist ong chu government Indian recognize khat ong chung hi pe ai ta e to hi sure bang ma chu ai tai ale chi 7 day Adventist hin ti tiang le na mi atam zone an hello din ken jong kan he til kan za tilin 7 day Adventist hi sabat to kan te kai na aje chu non Saturday hi Sunday ma nya na manu hin na is 7 day Adventist no ho ipiha preamble ti ding ham na no hon ipi na gin cha dawa iti dana hung ki pan ham adang ho to na KBC KCC iti ho to aki hi na ipi che nam 7 day Adventist kiti hi ka sei banga chu hi chi church hi movement khat a ko nam ke pan do in hi chu hi sa bangwa the Millerite movement kiti a ko na 18th century 17th century ti la vela ko na chung ki pan do in hi chi mi tam ta ni het thiam lo thu mai in ai lai chi Christian mainline denomination khat ading atwa American recognize ni bol pe chu ta in ya chu ama hi mitam ta in het thim lo ya chu Christian brand sung lo ta bang khana chu ani he han lang jong le tu de dim na chu America gam hen long hai la yong le 7 day Adventist kiti hi Christian haubung sung church la dinga jong recognize su ke chu tai ai la ho tribal la ti dam het na ha samji ham imi lo ha do nai lo je ma ke 9 point 7 day Adventist hi Christian lo ta ba ge la to nang nan sei ta ba chu Judaism ham i bibran sam khat mai me dan chu he da na mi tam tan a het ni is da bang chu ni ya chu ni chu to bang burden aki nei ya chu e pathin thu hi kin jong kan ku jing la kan chi pi khat jing ai ya chu tu ka hin sei la pathin thu kai ni lo zo si vet ti nga hi le Bible thu ngan chu kidam sang ai in ai la mi tam tan ipi hobung bes thi chu thu na siam ti Adventist ka hi chu mi tam tan an het ki ya chu masanga mi tam tan Adventist min kisan jong an het thim lo pen jong le pura a doctrine le a faith pen jong pura ni het hil pen chu to ai la ECA la hen lang Presbyterian la lang KBC la hen lang hi jong le 7 day Adventist wang chu mi tam tan to hi mit ha do na le het thim na wang anei ma jing ta in ya chu thu kil ho le thu se ho zo siu le phang ki samo wang chu mi tam tan ma he thi ma jing tai ya chu aki hi no ho chu ima chadang om po in I sei bang wa chu aki hi na aki sei dinga le thil tam ta sei ding omin
hi bang chu ki bang chu ki bang lo ma a hin la ki ba lo naw chu ipj ang ding ham hi cha chu bible chu hoding a standard measure chu ding eta ya chu ki hon ka zui pau chu biblical support mo hinam bible mo a chi pi chu hinam elo le baptist ho presbyterian ho elo le pio chu bible tu se mo chu hinam ti pa chu chu standard measure ho jing i eta mi hem ga na a church administration nungzia ga ki compel le ya chu ama hi hi to ki hi chu bu hi to ki hi ta ga se le chu thil tam tam ning mong hi an la thu pi pen mang chu bible chu da standard measure in kin hi cha chu hope church chu pathin thu kan chi pi da la kan hol dan pa kan wat dan chu hi esa ken 70 advantage kan head masan na pen hi silonga college kan kai la ya silonga is fire brigade ko ma 70 advantage school khanomin na cha chun kanauti akayomin abanin sepe ka hung pangki nin khopu ma ka gaumin hele khopu ma jong 70 advantage howin ni le thum kan mu khai na emi lawang kan he khanai be pon ti chu emi la chu pam nai lo emi la he hoi la ya tam pe nam hoi lai la donga hung ki pan hung ki phut do panam emi la 7 day advantage in gospel ke pan to pa in lang sap le a mission field ti ding an da khama extend in bol nai just within 10 to 15 years la mi hang pia movement ha taung chi na lai mi chungai na ya chu mi sungai hi tu le tu dim rai lam ka sung ha tam na per hi chayong chu mi him advantage mong active member mong hi mi sang khat nang kal hin nai po al hang pia hi 500 600 ver ho kong lin per le chu hat pen taung hin tin ya chu ho la dinga chu ho bung nyau cha tama ki langa hin la in ai la 7 advantage ki ti ho bung nyau hi point worldwide church hi in to na se banga chu kupum la hin hoi lai la hin na chi na mun jo sa advantage church na mu te di ai le khat bo na ki ho ki ti tan ki ti le ki ho baptist lang ho to iki hi na pi pe no main difference wi pi ha okay main difference aki hi na pi pen chu ga ti dinga cha thu pi pen chu bible a kon tham khat invest di le tu lai christian tom cha bible a christian hi aki ti ting ta le hin pathinin athup ama ta san le ninu nga church ku ibet dinga le revelation bung som le ni na se banga ku pathin thupi in hole jesu christa ta san hotin ya the 7 day advantage he came and define ka ki bol dan le to ana hin do chat dana cham kha ga don buding dana chu 7 day advantage ki ti jesu christa ta san na pathin tu pi ni ho bung ho chu in ai la tu lai christian mainline denomination dana tam ta ki ge lo hi bet tinga le ta san jing na ki bul phua pathin thu pi ti na pa wa hi ki hi da to anan se dan hi nan se dan hi what is your name atil because tia pan to bang hong hin na pan do na pian chu pakai yesu na gin cha do hinam yes of course ti chu ka sei zala yes ai le no pakai yesu na gin cha do wa hi le bible a to ki hon bible a bung zo si na le kha thon zo si he na ho ki minam ka sei ki ti lai chu bible a 66 na le kha bu som guble gu hi no ja bona na pomul nam yes exactly 7 day advantage apokrifa na pomuvam no pom lo na kan do na hin na hi ti so dong ta da so do sa dai de dong no ha hi ka ti na su thing no effect som to banga hi okay kbc kcc apan mun muzo lawa lam kai khat hi then ding in evangelist khat hi then din tia 7 day advantage na lut jeng ham na lut ma sai pi ho bung ni ham hin se ma sao okay tu gin cha lo lam tai cho ta hin khau do in na hin sein ka tin nen do na la tan sein ka tin ngai la atom la mana sei di email to chu gmfdi langa last fighting in ball di hin na ke yong Asia church ka ni in ka pa jong pastor he Asia dinga ga ti dinga chu ama jong retired pastor kha jong ta in ai la kai ho in sung pathin na ka ni to khom lai ta wa chu pathin thu ki ti king ka ni ho lai in ya chu tu lai christian tam ta hin ivet ta hi le bible ita san su ke ve ti bin and la bible ita san dan we pha ta ke cha analyze ong ki bola if failure doctrine wise study ong ki bol ting ta le e ho evangelical la baptist lai tam pa loop hole kim ya chu vet sana bible chun chor nga ni thing ni dinga ti in tu lai christian tam tain a hi po ye chor nga ni ki chai tan tho do kin ding hi ti ho ke sei ai la bible chun ki chen ta e ho dam the na dinga ini idon di ho jong sei su ke in
chu ting ta le tu la Christian te chun inuk nuk ne thei tai ki ti Bible chun ki chen ta pathian dan thu thing ma ami tem dingai devin ala tu la Christian tam ta chun dan thu ki ti cha bei tai ho dan thwa hi ta po we lungsi na hi ta we itikit hi chot ta bong ho hi analyze phat ang ki bola Bible study ang ki bol ting ta le ho lai loop hole tam ta da na chu ni ki mu a hello ตัวนั่นสิเซาจะเป็นน่ะส่วนกันโดนะฮีเวตัว main difference กันตีเตียงเลยวิเดียละจงยุมเซาอยู่น่ะลำกาเขาเปียหินโฮอินโฮบุงเอาเราตะปนน่ะตุนอาเตียกันที่กัน Church of Christ นะ Church of Christ ที่เห็น music อากิงเทกิติโมโมฮิอัปปุมเดโลอัปปุมซุยโลเห็นน่ะเห็นที่อดีโลฮิตอัปปุมโลฮิเสียงกีตาร์โอยโลควงตุ้มโอยโลปีขุดเบกเสียงจงโอยโลเห็นน่ะหมอเฮไอ้อลังคันเห็น Salvation Army angคิดวิน Salvation Army คิดวินpastor ที่ที่เขามาโหลำไก่โหarmy เตะเรียงตัวบางเงินอับเบลซีวินน่ะไอ้เล่ AZ Assemblies of God เอามินน่ะ UPC เอามิน UPC เตะเล่AZ เตะฮีอัลลิมาลามูวินที่ทะเกาน่ะทะเกาจังตัวบางเงินที่อัลลิมาลามูวินบางลาดุงะโฮมลาดุงะอักขิไคเล่เลวินอันนี้หลังคันเห็นahong ki panthaje GMFDI ti kan angum kinin heti ho to bangana a main difference aban le Church of Christ te hin Bible sunga jong hi chi apom lo aum kinin na heti to bangana ho aki hian na set jon alu falls hi aum hi au aki moin ti chu mi jo sia ve di ai 7 day Adventist adang ho sa tam zo me thin lai na adang ho ki sei sa le nang ne ki sei sa le bang chu nangin perfect ana sei din heti lang hi lo a main difference na pa pastor retire hin ai na pa jong to 70 Adventist sa hulu tam ai lo la nang hi fictional how ham in songa fiction kanil ha mau chu adi ta sei denga chu banga chu pathin thu ki ti chu to ana sei da no chu kin exact cha khu chi cha na ipinong sei thei di pong ka ting na sa ai la a difference ka sei ho chu to ho chu aging in pathin thu study descriptive subjective objective ta na sei de ti na ai chu ka sei hin ai chi hi chi chat khu chi chat tia chu sei ding chu ding mong chu hin kin tu na Adventist kan ni lut na pen chu athu pi pen chu to na sei bong tan chin don bun ka te Bible di ta ki ju ne pen chu Adventist ya kan ni mu a chia chu kan ni lut aging adang ma Bible di ta te hon di lo ka zu ham Bible di ta Bible di ta even tu nya hi Bible adi ta izu lo pau chu ki chi ta het in the study bol ngai hi da chu ki sei tu ala chun kinil na tam din na ya chu koi chun Bible di ta ju ya zu lo ham ti pa chu study bol ngai na 7 day Adventist te dong hi Saturday hi ma ni na mangu vin hu sabat te to ben sabat te to hin mi kinil la ma hi na pon tho ba ma hi na pon tho dan hi ki bang thimin ka muin na na lo kinil hat kim le chen na kilom thimin ye hin sei ye First Peter bung tum chang som la nga lo si mai le be ready to respond in this apologetic ka dingai pathian tho ki ti hi ya chu pathian tho ki ti hi anil ha helawin sabat no hi sabat ati dinga la chun sabat ki ti chu tham kha ga sei ki lon sabat ki ti hi mi nei point chor nga ani hobung min zong ai pon sabat ki ti chor nga ani sei na mai bo ya chu mi tam tan pi hi chor nga ani mongoi anil hat kam tam dana a het no ham pathian tu a het na paw le amu chit na paw a chu ani kam tam khamai mai thoi amoi mi phina mi cho le le a phem khana ga eo ai point na ya chu pathian thun a sei pa chi phem ti chu a het nom be se e wa chu ani thung kam tam ta ma chu het khawa min yil kam ta ba chu het khaw ai la e ho la hi pathian thu hi het thu na pai wa ji a chu mi tam ta amo hi a het no an se ji ting ta le hin min yil hat dana ni mu hin koi ma wang min yil hat a kim po in koi ma cha min yil but wang ki ma po in ai na pathian thu ka sei pau hi mi tam ta hin a hin le nil oi ki won mi ka nil po ve a sei them le ron but them te ti to bangin ai la nangin hoi lai mu na 7 day Adventist lagaw na ga chan kha ham okay ke yo hai lai mo na jong kani mo po in pathin thu kani khol to dung zia chu pastor evangelist ho tong kani khawjing in ECA pastor ho baptist pastor ong tam tang kani su tu le in pathin thu kani vet le na mo na chu Adventist pastor ho to kong ki mu to ya study kan bola jam ke ya na ki mu kha ham nang na lun ma sa jong lam ka 7 day Adventist an om tam ume min tam nai po in anum ta in pastor masaho anumin na mo loi ta jeng kani ki mu te chilam ka sungai tui bong lai na gol han lai na lut ham mai lo le na hom ki bu han lai ai
ale eti KCC ne te ECA ne ti na ho no mo sa so na ECA pa na lu na so na pa so ni pian an seam cha pa wa mang nei tai tia ko nan se lo ham pa so cha pa wa mang mo chu ni ti sun sei na ven na thil tam ta men mi tam ta tu lai eng ho na chang ei mang ji thau ai la tu nya awa mang he ke pon awa mang hi ai ho lam ka pum pi zo ai hi diwi hi chi lam ka pum pi awa mang ho zu tu nya kam tu du ase ma sa wang pa ye nge na ase wang pa lam ka pum pi awa mang ni hi ven na hi cho jau si pathin tu di het lo wa le to jong i wa mang che che diwi hi ja chu tu nya hi nang ho ko ma jong chi platform kan man cha awa mang ho ka hin hui lut gut kin ai e ken awa mang tia se ho ka hin hoi lut ding he na to hi nge ai le na zinu hi na ki pi ho bung ho hi ham na ki ngai lai ba ama jong hi baptist ki ti ho le KCC ki ti ho ka lai ni khai le hin na a hin la ama jong an yaw lai pa ra cha Adventist school ani kai jing hi ta in pathin thu ani het sa jing cho hi ta in ka muang kan ki mu khon pon 2012 ve la hi ama jong Adventist ani lu kyang Adventist kan 2012 fa chu Adventist kan hi kum han dan in kong ki chen hon le ka ki het pan hon ni ai le Catholic te to bangai Catholic ten jong ki chen piting ki ngai pitin a Catholic ma de win na anna ho Adventist ho jong midang to ki tu lo ja hi anna ho le anna ho bo na ki ngai wa na ki chen ham Bible in ki chen ta says la do not yoke together with unbelievers ati jula sa ki ho chu unbeliever na unbeliever unbelieve chlai ta chu thil tam ta su tu dem jen na unbeliever pathin thu bang ta ichi khom pit Adventist so no unbeliever la ka pom lo na po in believer da na mi yo si ke so ai na Adventist so hi tu lai main lai church so unbeliever la pom khai hi je pa chu ni ya bui na pen chu ken na aboya ka mu hi ei ma bo ki di sa amidang ei ma kin dan ei ma ta san dan do ki bang lo ko adi lo wa koi pa hi na adi lo hin ai le tu dia chu main line church so Adventist unbeliever la ne ge wa amoi di pen dan an ki ge lo hi chu ya chu twai adi pen no chu idi lo na o me tia tu nai kan phu ni okay ai le hitin dan thianga chu na ki ji nei ding hin na na zinu bo Adventist hiam apa te jong hi tau hi yu ham ama he anu apat ama ka loi nu anu ama nu apa hi manipul sung ei mila adega Adventist masapen ani puzam ki thang sit lo chon hi ama cha Adventist masapen ani in amo khang hi sot ma jingai ta in ei mila adega ma cha Adventist masapen ni amo in sung ti dingai anu te in sung 1964 Adventist ti ading in na kitchen dola hin na KBC KCC ECA ti ho to hin kitchen dola akiba lo na umam macha ki ba lo nam lo bonds ke Holy Mary chu pathin thun asei dung zui ta chu ichi tu charwa Bible sei ta chi chinwa ki bang cha ni katina chu Church of Christ te hi akitchen na wa pastor tim lawa aji pa pain agop jeng ti ho jong omin na si chu choi lo na ai le hung sau je khading hin now to hin interesting le alas fighting ti ding amna hung sort thim ding ni hung ki ve sort thim ding na lingla khawla hung du ko he sa nang YouTube channel hi ano me CMFDI hi hung lun hitin na nang in CMFDI hi hoi lai ko na hin za kha na za ti la hi itubang na chungai tubang reaction umam ZMFDI chungchang ki chen ta ka hin sengam naw hi tua ka hobung chungchang aki ka ni dok le chu aga khat in 7 Adventist Church in ki chen ta ka ki hil naw la thu pi pen chu a Bible ti lo ki hodinga holy scripture ki ti ka hobung min ka chi pi chu in ya chu Bible kalwala twil hem ki ti chu ki chen ta ki he jing hi ya chu mi tam ta upu ngam lo le hobung tam ta ki jeng jongam lai ta wa chu ong pau do chun le Adventist Church a kani ki hil naw chu hi so ta bang hi satanic na to na hin thila thuil a hi ti chu ki chen ta kan het wa chong le ke ho hi pathin lung sit na pathin thun ase ho chu mi ho sei pi nom jing na ready sa ka hi ji he ya chu ZMF dia hi na sata pathinin ei mo chit sa to dung zu ya igam sunga ki hep na li pen khat le Satan email ma pau zo sei pa chun inam pumpiu abum na pi pen ka angi ta ya chu hi chai pan kai na wa ya chu ka ki naw dung zui te le ka standpoint yo
เขาตาอันนี้ตายาจุยจิตุยเกี่ยวกันอินพูนโอ้ย ale i tham khanin na zinu hi GMFDI ka che hen lang ga taw hen lang taw khom na tu pon ga ngai jing tale ipilunggel na nei dem kazinu hi ke sang sa azong ke sang azong GMFDI ho to bang hi ado na set zo hin na hypothetical situation na ate kanan laute nei na sunga hin na i tham khanin GMFDI te tagaw ana chang hen lang nom lo ka hoi lam khana mission field na che ka ti ding hamna hapta khat hapta ni na nom lo sungin na zinu hi GMFDI aga chen lang phar sin thu phon ga ngai han lang taw khom na ti vela na ga zaw ta hen lang hung edik tale nong kile teng li ipi step na ladam ke hi kami hi na mo nga sa khu thu dola hi very liberal ta ka hi in vet sa na ma ka cha te hen lang koi hi jong le phata ke cha pathin thu chi jang ke ni ka hil ding ai in ka ji jong stu jo ka bol in ain la hi chia amana sila phet na dungzu ya ki man cha dungzu ya pathin thoi thei te lo hi la hei tia chu ama ta san na khat dungzu ya ong chi nge ya bible to ki tu lo khat a thila thuil ham ta san di lom khana ong chi ta ai le chun asu ding dol pen chu violence ai jing in ai lai chi violence tho sa nga chu miem chu pathin in satan phat chom khat amu na phat api jing ta banga hi mi hem ki ti chu violence sa nga chu ama le ma ong ki gel ring phat chu pi ngai na ka ji ai jing ma chu kin jong force ka bol thei poi sa hita GMFDI ta san hato ki chen sang in divorce na ki hian zo hit lom chu hit lom divorce wala ipi hom chula imasanga chuta bang hypothetical situation jong la kam ka sei thei di point a situation dung ya chu ke hei di jing so ta bang dimun chu mal vet sana kanu le ka pa jong ni chi chu GMFDI chu pastor kha hiu chu ni het hi ai le na pastor kha hiu chu kanu le ka pa jong ni chi chu ai le kanu le ka pa hi chom khat sung delhi akin ka hinum pi sunga chu hai ta ke cha ka hila pha ta ke cha ka bola to ai kanu hin ka pa hin mo kya ki da ta chu hi ta bang chu hin ka hil nge nya ka het sa them mi nga la chumin pathin tu het them jing in ai la alung kot hong lo bi a ngol dan ho wang chu a hil ji jong no phon ji jong no khan hi ai le isi GMFDI te na athu sei lo athu phon lo ti ding ham apathen thu sei danu hoi chi pen ta che hi na thi ma ke ham thima di chu a bonds kya thima su ke jing na sa thima ti le injua advantage te kan do to bangai na no advantage so le ki baptist so ki hi naw ka ti to banga adang dang chu detail ta hung ki holim ding in na hi chi pen ta hi bible to ki to ka sapoi na ti thei ding khat hin khat le ding seo ni le thum jong kho lo thum le li jong kho lo mas pena GMFDI chung sang kan sei jing ta in pathin in ade dia na to he ti bible kalwala pathin na to he ti pathin in thilapu khat a hin man cha a thila a hin sola no honam dinga thu phunga hin sola pathin ku ki te nam ngai lut pe na a hin sol he tai ati na ko bru siwa ki ti ho ko hin mang hi cho chu ngai tu mong to ke chu tu lai hi cho loi hina he tai ga selective ta ki tu mo na pe nu sei dong ke apum changwai pathin thet mi jing bin na hi ya chu pui mo kot sut ki a to bang na gel jeng tam ni nge iti tu lai di kan sei sa bonga hungol che che de ka tin angol na sang che jing ina tu ai atu se yong tam ta na mu di in atu se ho hungai leo jon video ang viral hong ku i ve dai le ka gam thei mo mong wei tan hungol che ni ki ti chu di mo mong hin ya chu pathin ko ki ti to ki chi de lo be wei tai ka ngai pon na khat le ni kana mu jin ke ma YouTube video jeng jong ka ngai lo hin na ai chi nangin angol che ni tin ma hola apung che win aki khop naw jong building ong thu pi che in na mi la tam che in as a part jong a sot che in taw hom na thu phon jong a sot che in hi chi ale nang mu da nangin setan lang na thila ho lang ana gel chu ale thila ho hi iti dana pung che khang che dam setan lengam ki ti chu khat bei thu na amu bei pe pi ai le setan in ba koi la vanui le sai pina to di setan ki ti chu alengam in muthim gam in pathin mi te ki ti chu pathin tho safeguard ki bola pathin thu phate ke cha sima hi dia chu pathin thu i hodinga him tu chemjam i hodinga galvan i ki ven na diu chu in hi som lo ting ta le mi him ki ti ama ngai dan ama mu dana bible hi ipiha compromise bonding tam ta hin nei ting ta le bible jing long chu khel nga chu lam him ong ting ta le cha chu satan lengam chu
alo thela khang to ding mai ya chu satan ki diong chu a hat moi pon vet sana thupun bung som la thum nang hui vet ti ngai le hi chi sahim chu dragon in thanei na pi he ti chu vanui le sit mi ten ama chu moving ki dang sabina zui ta ve ti chu ya chu satan ki ti alengam ki ti chu mo anim beijing na gial ding hin bin satan ki ti chun ana ton ho a mission ho ding ta le deception ma to na pen jo khang to jing ning mong hin adi da toy hunga che lai da adi da gmf da ta bang pathin thu undermine ki bol na pathin thu compromise ki bol na miracle le out tipya out looks me me pathin hol na khat na thil ki dang le me khat na pathin hol na mun ki ti ki jong le setan hi chileng gam chu akhan to sa mo ni ani chu to jima dia ki bol phun mo long de chu thilana to na thilhamin pana pathin chila in sola kaute ho azon jiwa hallelujah amen sabwa hi chi da bang na to na chu setan lung thei ma di na ya chu setan ki chin tai ta bang na to no hi ga ki sei le phathia bu ma tho ma ding ni tam mana chu thudi hi lo ni ho ma nang chu di mo jong hi di lo ya chu hi cho mana chu e hon pathin is as di pon e ho dinga ikiven na diu thuta I hol na diu chu pathin thu ni pi sem bible pi sem ti pa choi jing ni tam le om le khan to le khan su na chu bible adi le di lo pa chu I hol di wei po ye ti chu I het su ke da ka sei no mai ai le hi chi bible la jong pathin hi ami pi te za hung ki phung ji na mosi khang lai jong in mu sau hin zol nei na them gau ho na ko ma jong hung ki phung jin ai le chi gmf te hung ki phun dan hi na mi khat zu kham da banga kilup sa ama kama pa na hung po na khadin a hin le do zia hin sei do zia abang adang ho hin hallelujah amen ti wa pu pi si la koi loi hi le na ai chi pen ta ai chi chet na atu phon chet hi bible to ki tu lu nai piu mam a nature a revelation nature ko na sei cho na ati chu van tham zo la panin o so kan hung en lang hung se le ti khat na chu hui la wa mi khat sagao bin abob hum ti ding ham thong la ya luma kho helo da ba luma ama pa na khanin ta bilang ngai ya na hita hin phon ji hito bang ki phong chu na nang ma head dol to ti ding ham nang ma head dol ti ding ham 7 day te head dol ti ding ham ai lo le as a bible student na ne head dol to bible anom dan to ai hi ti lai ta ki to point na ti de kan hin sei ti le ni nge chong an choni ki sei jing sa chu hin na pathinin gmf diayat pathin thu phon da na agelu le hagau thu phon da na ti pe no chu apum changa ka sei ma chu pathin thu to ki kal chu jing a ki kal na tham khan in seng ka ti a ki kal dan chu pathinin athu ki ti hi ania char tham kha in sei masal gmf diayat thila puong ki phon na hi het diu khat chu ama se pe na hi chi robot abu thi pa ti pau hi chi pa sunga hi kangpo pi ten a kangal halai ta wa chu ama sungai ko bru siwa ki ti kan hung lu nya tiu chu ai le chi pen chu hung lu na ama chun ke ko bru ke siwa ki an ti anuk phala ko bru te anuk phala siwa ti zo ting ta le a chai na chu town commander cc thingni ho cc lam kai ho cc hi a hin zol ma satna hi choloi cc through a chu amo hin pastor ho cc letter hin pi kitwa press release a hin suwa ho so in ko khom wa hi chi pathin thu e tai hung ngai ven tia hi chi asunga ko bule siwa hum ki le pa chun na pathinu ka hi an ti ro chu a chai na chu hi cho in ya chi vet ti nga hi le hi cho ap ki pa na chu pathina ko na pum hi thailo thila na to na hi dan mo mong chu ani ki chi cha jingai tain ata san pe nu hi pathin hi talo ata san pe nu chu hi chi thilha mina hum ki le pa na pathin in sole ti pa ta sana pa na hum ki bul phoi ta ya chu robot ki ti zo hagau thing pi he ti wai le chun khat be le ko bru la khat be le siwa lu na khat be le na pathin ka hi tia hum ki sei ki tabang hi tabang chu iti mun thing hi thei ding pat mun thing ki ti chu pathin le setan le thila ki ti chu ki kop ngai lo hin na hi tabang ta hum kop na theya thila le pathin ki thu khom na theya thu in phunga revelation he hagau oi hum ki depend si ve ti ngai le hi tabang chu pathin thu to idi ime be wa pathin thu hi sa momam ti wang chuna mi him angol pen jong gel dinga chu ai thailo thila hi ai la deception hi ya chu hi tabang ta ai ti hem lai bin
azawa ka sei bunga chu bible thuain ki gat le pathin toin phate ke chan ani ki gat le a bon chawai cho to bang ki hil no a hi mi tam tai ki veng no ding ain la ai mi te lai vat nai le nam thu phung thu chang thu ngana ngol ngan ni bin pathin thu ki ti pem veng gu mo mong lo ki vian na nei mo mong lo hi la ammu mu ki dang asa ani zui te a chi to bang ki nai ne tam kha hin na he a chu tu nya hi nangin bible chana chu ita banga chu akitu lo na na sei dem na ti bible chana ka sei ding hum lo hi cho lo ka sei pen chu thilaung lu ei ta in ata san hi thilhai jing hi chu bible la ko na ka phun phuna ka sei sia adi ta sei dinga bible la ka sim do aga hila phwa phachum nang ma cham to lan cho lo aki patnaw aki bul phuna ju thila doctrine choi yingin hi chu pathin tu to aki patna jo kipum kala jing ai tai revelation mo mo ngai point hi chi thilana to na ki chin chana ani ki seina pa ju chuan hi jing hi ani ta tu esan gale hum boy to kilonin na til thung di ho ai lo la aung lung ding ti ham a lung sa ti ham khanin hitin thu phona jin na ti ding hi khati ding hi ti to bangin abanin aden reverend pu solal to thangin jona sei jin na aman to na to bangin eta ase se na tinam adem na apom lo dan ana sein thisan hung long ding hi tia na thisan hung long ding hi tia GMFD ai ne ki sei chu reverend pu solalin athu sena khanen kanangai khai na chom cha cha in min funny clips to banga siam ho galu ma chu thisan long lo la bong noi long ding ham ti to na sein na hi chi hi GMFD thung ki phung hi chi hi to bang hungum ding hi nanam song wa thi na manawom ding hi ti to mai ta ki sei ho hi adia na muam ai lo le ahung thung ding ana se ma sadu ham al hung sa a sei wa na muam i to bang na muam thu phon hoi pathin ki ti hi cho ta bang khata chilai hi bible la pat patike cha idin jo poi mo na chu masang la ya jong jeremiah bung som ni la thumo ta mong ku isima hi le thim gaul hem chu ta ma thu sei di tam ta nu min israel cha te la jong thim gaul hem tu sei thim gaul hem hi ai wanga chu athu si ho long di ta bang dan ani kilang mi tam ta min ya chu thim gaul hem mi tam ta pathina ko na hello pathin jong asor hello thu sei tam ta mi hi cho ta bang chu pathin pha ko na mu thei tam ta min ching ta le bible ai vet tinga le ni nu nga jesu christian warning about to people chu false prophet tam ta false prophet akiti ting ta le ama chun thim gaw ka hati khel nai lo chu mim khat ki chun mo ne ya revelation khat ne da na ki sia pathin to phun nei khat da nam ki sei tinga le ama chu thim gaw ne chara pu aging hi ta bang hong lung ni jesu christian ki ching ta warning ni boarding sa bible a pat a warning ni boarding sa hi ya chu hoi te ke cha chuai pathin pa save ga iki bol lo nge wai le hi ta bang di lo hi hu ta bang ho khat ai mi tam ta hi la thum jing ding in hi cha chu pathin pa ipin bible in pcm tio hi e hodinga din na hong poi mo na chu ya chu lai cha hin kat la leng bible in pcm ti chu bible in pcm ti tiang le amhon jong bible man cha ve chu la na bible hi pathen tu hing a kitin na pathen tu hing a hi dung zuya zukham hon jong zukham to zudon to kitu bible abunga chang het ve na til hi aman cha dan chom hen nangin bible to kitolo a bible to kitolo lang pangin sei da tin na je chu amon jong bible abunga chang simjing ke win na amo thilbol to kitu a simjing ke win ken nang ka hen do chu nang ma lungel dola nang ma theology pathian thu ne het dola hi chi thu phon umdan hi to banga umdan hi adi ka sapoi adi poi ke gel danin bible to hi chi ka hi kitu ka sapoi bible to kitu lo ti hin lang nang ma lungela kitu na sa lo dan na chi adin thu phon thil hung ding gal ki do naum ding mi thi ding tia a hin phon ji ho chi specific a hin seo chu ka sei gal to chu ivat na hi le hoi tam ve mo mong tang sa ja pathin gal thu phon hungum ding ki to ivat ti ngai le gmf di iq hi cho ta bang hin hi ta hi thu ni soi po in ka sei bonga chu amu a hi di han lang di ta hi han lang hi jong le mu thading le za thading I ma chamo mong cha pathin thwa ko na support lo in thil khat ki ti chu thilana to na hi ti chi he nai le adona don lo top digin hi chu mi him ten he thei lo hi tu na ka sei nom chui chi hoi ti ke chan ngai hi ti gmf da ki bul phu na pen a foundation pen kin study kan ni bol amma sa pen lo ai chilang nai lo win aban mana kan do din na thu phon lang chet gmf da thu ki phonga hi to bang thil hung ding hi thina man naum ding hi khole ve hung ki hal ding hi tia
aki sei ho hi adi ji thawam lo ka he na question do dan so ka he ma mai na in la direct na hin proof ta din direct direct ki hoteก็ใส่นุ่นเป็นจุดปุ่มเดียดีเลยอดีนายใช้ปออินอาศัยบางว่าชูอะไรอะโตหัวสิหัวเวลจุนน้ำลำไก่งั้นไงอินสติงตาเล่เขาบุ้งละดึงอาจงกินพิมตานี่ตำตากิสุงอลตำตาไม่อินฮิชอเราอยู่สิคุณนิวส์ละดึงคูพัตเกจาสิมจิวะสติงตาเล่อีลำไก่เขาคูเดลีละดึงอาทุเซเลวะลิฮะจนเขาสิมอเวตุจัดจิวะฮิจิอเวตุจัดดึงจิวะจีโรบัตอบุทีปาทิลปาโวกุงปาหูฮิจปาหูอาหิลจิมมาสักจีวะพัดเกจา direction ปีมาสักจีวะให้ตาหัวทวนปูนสักจีวะบ่วินเฮียจูโรบาร์นอามาจะมาพูนปอนอบอนจะแก่จิงคุลัมเล็ดทางลินเสียวกิจิบนังกันอินเฮียจูอามกำสวะกอนะหงดอยมาจามปอนฮิลายามอนะเซโจชิวคูโฮเทลละดุงาฮูลิมโฮเลตับกุงพงาฮูลิมโฮนะบอนจะเซสาวกันปุ่มเดียsugnu lang hu boyding zo ana sei khawin so adet len ni kho ki to pam wang ke pon na ai leตัวจงนำดังเตียตัวน้องกีบอยดิวตีขจรหินเซลฮีฮิโจฮีเอติดานทำแล้วเฮียจะสุกเสียอินสุกนู่หงบุยดิวหงจูยังเล็ตัวหงกินจงบอนจะเกว่าอินัม political situation หงอีเวทนายเลยนาก็ต้องกีบุยดิวตัวจงอีบอลมาไว้เลยอีโซปิมีจงต้องกีบุยดิวที่หงก็เสียสุกเกยเทจูบอนจะเกจะต้อง problem ที่มันสุกเกยจูเฮียจูสุกนู่มินเขาก็อามินพาเจอเลยกาลข้อไหลตานี่กิมูดาไหลตาจูอีเดียกิเสียงเลยโมดีจุลจูอีปีจะเปลี่ยนตาจูอามอจูทีมเขาดีเอเวไอปะทีนาโกนาทุมวยจะฮอกว่าจูไบเบิลทูอีหัวปะทีนาโกนาทุพนี่หัวกดอยู่ฮัมกตีฮิสตาบังอาจูชอตบังปัวจูจัดอินบอลจูอาจูGMFเดียเขาป่วยนะอีกเล็กภาษาเขาเห็นฮิชอตบังจูเก็บบังจนทุลอวังกันในโลกที่มีมาเอซันขัดเวจงนะบอยโคเซียนไหลแต่ยินจุงหลังอะไม่ว่าตัวบางอินนะเอาปะไกวันตีละหงกิลังเอติน GMF เดียนนะสัตย์ยินฮาเลลูยาอาเมนนะสามุบินนะอิจิฮีitu bang hitam abang kanin asese loi kanin drone he tiven drone apa na mei hu ba he tiven GMF dia hin Michael Van Til hung kilang etia ana sewin na hechi ipa nang he dan bot sekya pura pathin thwai fiel naw ngani inkin nu ching kulam le thamlin se yong he kap pum mo num ta poi angol mi pi ho ki cho mi pi ho ki ngol pe se na hi ji a hi imi nu ha do mo be thlaga mi wa ki nei mo be se hi tai thum lu kam hi hi cho po chu i vet ni ngai le to anin do wanga chu mi tam ta na se ai la he thimon sei su ke le chinia chu Starlink skyline ho bonds kya leng le hi su ke in chu ting ta le hi cho to po a si ho to po hung wa po van ti le ki ti van ti la hi ni sa mu su ke den mobile phone ka do su ke van ti ka mu we ting chu la ichilaya thilo nu chimplam jong ka room sunga van til nge tisula van til to ki mutu nga na hivin ele chu bunga van til mulom nom jo avido ka mo jo van til chu al having nei akeng ni amit ni ho hoi ta jeng ki musu kele ai ai la masanga vana til va ini moving ho torch light tamnga va ini moving ho elo le satellite va ini moving ho elo airplane leng live va ini moving ho to abons ke alim ki pang so ke hin divine revelation tabang khat athil khat kidang pa kana hung kilang ai dan mo mong chu imacha significance lo be in ya cha bonds ka deception ai bo in ingol na ga ai bo ti ka sei do no me ale chi PS how kip na idam lam kai tu lai ta nam lam kai ai nei ti di hime inten na keno president pu amazon hechilai mun hin UNOR permanent security member bangin phar sein na a president jingken ai le ama lam kai na in na ama soi kai na noya hechi KBC KCC lang ho SARS member ho ai lo le pastor hi ham na to na ne ho bung sunga heta workers ho na GMF dia ki kum kha ga ki khom ji thu phon ga ngai ji ti ho mai le chunga action ki la ding ti khana ho min hechi dung zuin mi izan ham khar jong anaki no do ta na ho bunga ban anaki del do ta ne le keno ten PS min mang chain hitobang na to bolo ding hi ta press release kana hin bolo hi cha hi pingai dan na ne ama power hi ki mang cha GMFDI su ha ding ki ti idem alo itilam dola na comment no mam ya chu video jong chi thui kana sei jingai ta in ching hulam ki ti no hi a ki cha pau sa na le hitabang ta
microphone a hin dok jinga khulang hin sat jinga hobung jo se hin mo se na mi pi jo se a hin mo se na ho pastor jo si sumne gwa hin a hobung jo si sumne me sum hol me hin tia lei tu la hung hobung mi ping tha hin tia lei tu la hung lo si mi ping tha lo thil ha kaw a hi hin tia chila yaw ngoi pathin cha ti ve na hing changa wan kam kal ni taw ve ku ki te pau chu wan pau hi tai thio po wa ai lap so i vet na hi ni cho to banga thu a hin se ngam na le ong ki cha pau sa nai vet tingal i madang za e point hi chlai mun veng ding le ama bodyguard ta bong dinga hi chi achila kul pi veng dinga thing ni mi tam ta ki lap tha pa hi chi ama dinga ki ven na kul pi thu pi pen choi in ya chu pathina ki su ngai pon ama hi underground na ki su ngai bo chia chu tu a hi ama dem phat chu mayong le message la dung comment la dung betong hi chi pai hold da tha di hi chi pai hi kap li di he mai chang hi za na he achunga chu di he alu zet ke ding hi cho khu hi chlai mi ngol la thang ho khu ama veng dinga he ta khu mi gi sa le cho na hi je ya chu i vet na hi le ama hi pathina ki su ngai po in a ki su na theding i ma chamo mom lo ki sun na ding dai lang hi tabang lam kai nam pin lam kai da na evet o koi da han lang hi le ching khlam ki ti hap ta khat ang ding lo di mi tam ta na kul pi go so na vai chin pi de ngai ta in ai cho thilan to na hi ti ki chin ta mi u si ne in ai la aveng thading abodi ga thading mi tam ta akiven bi ji a khu tu nya hi ta khu ham thi cho ta bang khum lo han ang le ke yong shot pe pa na hi chi a thila pu ka pe za pi de thing ta ka se ai la hi ya khu mi ngol tam ta mi warning bol tam ta mi hi cho ko ki sun pia hi ta khu na to ya koi ma cha nang nai lu ngam lo a pastor arven ho hobung i shape kbc la on i ma cha sai ngam lo he ya chu ho hin ipiti sedam ipilung gel him put ham thudi pa chu mi pi ho ki het sa han ti than na lung chang ki put ja hi de nga thung ki sei do khai adang ni ma cha ani hi lo he ya chu ama hi pathina ki soi ma cham point pu pi sin hi ta bang ta order hin su yom chi ve ti ngai ne ching khulam na to nangan le ching khulam in order pi ngane bogin ya chu ama hi chi kul pi khu ven bit na dinga hi chu power khu aman sa e boge to dan sedan hi ka gel na masangin jong nagale nai nam lam kai pu si sing son na pu chung khojang sing son jong kan ho pi khain ama jong hin sen it's a new party ki ti loi hina na za kha di ba MNF movement la ya a secretary pu zoram thanga tu masanga ex chief minister of Mizoram jong hi na ama jong a biography ana zien new party holoi pathian thu se na MNF te ke ma ga chewa pathian thu se na phat agaman ho jong a hin sei a hin ji khain ai le nagale langa jong new party holoi ahung lal lai wa na ahung phau lai taw wa nagale langa ahung phau lai taw wa pu si singson ko ma jong ita ki thu pina ga thum wa ama jong hi active member dinga aga te mu na he chi aga zolu bina pu singson aga zolu chu pu singson in ke hin nam na tong ka hin ki thu pi the chanin sumla pai apoi monazo se ani ki thu pin la ma hi active part anala pon na anala pon abanin to pu ps how kip jong aman hi to banga gmfdi ki bul phu jing hi di lo wa sa dan wa sei thowin na abanin langim ne langa ho jong na langim ne langa ama thing noi lam kai hi ajinu mla asot kai ti hi di lo wa sa dan apom lo dan jong an sei na ka ki holim na bain ai le hi chi nang gel danin nu chin khalamin hi chi gmfdi suhan dinga na gmfdi ko man ato khalo na dinga foundation abul kibul phu na ding koiman association ngamlo na ding koiman su boilo na dinga amaho hi ako masat amaho hi permanent member akiso sama sa idem exactly chichue hi in aung ke pa ki hesu ke ta in chinglam itino hi eveti ngai le disability ministry na tongdan an ki gyala hin ana to yang mi tam ta ne sei su ke in a hin la ama hi tua ta banga koi ma het ta jong ni zo kon hen lang hi jong le ama hi ga sedinga a history ong tam ta anum su ke in kol gaman hat dan hindu pandit ho to ki vop dan thu jong mi tam ta ni sei su ke ya chu mi him het lawa hi ama hin hui thu tam ta azil jong dinga hi aya chui to banga thil bol ho eveti ngai le thil tam ta omai sei thilo tam ta spiritual lampong momong khatna healing ministry chat jong hilo chama bol hi so le deliverance ministry chat jong hilo
hitia ku God's revelation atia pathin tu pun dan atia hitia ku anda adamo su dam khat chang koi ma amlo na luchang na elbai mit cho nongong chat mo abona su dam koi ma cha jong khalo ewanga adam mo ajong ki he thelo adam lo ajong ki he thelo kaw bole thila bole atio po khat ko azon lut zia hitia ku kichi ma hin hi cho tamang ku secret tam ta ma in mi mai men a he thelo thil tam ta kan hi tabanga na tong khat o kun secret tam ta ne win ia chu thuku tam ta bang chum ni cho wang chu ei hon I chan gia ama ki chip na wang chu he zo ta po win ai na ki chip na wang chu ki chen ta ki langin hi cho a hin bol na dinga pa na chu thil ha hong ki phun sa hi chi thil ha hong ki phun sa pa na chu thing nui lam kai si ho ani khop ma sat na hi chi thing nui lam kai si khop ma sat zo tang commander ho jong koi ma ke su ke cho a khop su ke cho a ho sa upa pastor ho a hin khop ma zo ting ta le ho bung ho ain zo ban ho bung ho hi e pastor ho hi koi ma chang sudan thei lo koi ma cha tau pi la phachum lo pathin ho ta pathin na tong ta jong pon sum hol nga nei bo et ya a lei tu la tau si ju ho ain til ngoi de cho ain til ngoi da ain su ngol da ain su ngol de para ja lei tu la tau ho si ju an lin an neu jong le pastor jong le revel jong am singan hung yu ta cho na pastor ho thu kalat poi na revel ho thu kalat poi ke ho chlai ho ba ki khom ta po wingi ki ho lei tu ho bung na ka ki khop de tai ati wa hi tinga na cho ho bung mu sit nga thun sei cho ele chlai ta cho koi ma cha paw ngam lo cho ele ipu paw ps ma chu stage nga ama pen arms la dinga na lam kai pen khan hi ki na hi de ama ma hai ta chong din ki na miu sina ve ki na hi de amo mai za na chu koi ma cha ni sei ngam lo pastor ren tam tang koi ma cha sei ngam lo hi ja chu mi tam ta hi khu ni ma ya chu kum khat kum ni tai ta khu na hin to a le hi ta bang ta chapau ta thu ni sei ya pastor ho bung ho zo si ai mu sina gam sunga mi zo si ai mu sina lei tu la hong lo chu na hi chi pathian chun ati a chi la pu chun na hong lo wai le na gamu ka tun do lo ding hi government yong ka sim do le na ki ngai lut na zo thil ti mi ai ni ma hi da na ai na pa na hin lai chu ai le chei na chi ping ti ta pastor nim cha sei do koi mi chang dom bu thei ta lo ai le eca la ai na le a khu khwa mi tam ta hi chlai le tu ma chu ki zo lut che hi chita mo hi ko ha don bu thei de mo lo tam pastor ni piti ne hil chi pi tan ni tam ta mi ham tam ai ne lung dong ai le ke hin gmf dia hi ki chin ta abula pat aso kanivet wa adventist church ho hin adventist hobung sang pha te ke chai ta bang thilan to nai tio hobung sna pha te ke cha kong hin wa ai le islai mu na chu adventist church ti lo hi hobung dang tam ta islai mu na thalum ngan ngi ta chu ai la zo lang la pe te la bang chu thil chu mai ki ai chu zo lang mo ani ching zat kin chu ma sa video viral ka jong nu min voice viral ka jong nu min hi ji zo hol a hi thu he them ta nu min ya chu zo tam ta hi thu hil china gmf di thilan na to na hi dan chu ki man cha no chu ain sia hi le zo lang mi tam ta yani ven bit na peite la ojong koi mcha chi wa a hum cha hi suknu langa ko na gal hung jam hoila na ko na gal hung jam chan di lang ipi pilang the poi hi chi ei mi tha do speaking ho cha hi chi mu na hi leng lut wa ki la ngol de wa hi da chu pana hin la o hin na ya chu ahung ki patna akibul phuna hi imadang ei po in I arms group ho je wa hi koi mcha ni lo theilu zo hi ya chu hi choi aman ti sia na man mo hi ti chu 100% mu chit le het chit choi hi adang hina son ken UPS interview kana ngai na hi kalungel to kitulo kitimele na ken ama khabe ki hopian ka tilala line ka mo zo pon ahin la the bridge te hin an hopian na the bridge te in an hopian na kana ngai en hele sangboy na hopian na hin pu modi to interview abang jing in na je chu khat pa nom ki sei sa counter question kitimo mom lo asele chu ki sei sa ja chu me he thim ta chu la sir interview ki sana jong koi man macha sei thele ma chu ngai ai le chlai mu na pathimina kilap na khat chuna koi chu ni pi ga sei ta cha chu ipu pau pe chu koi na ga nial le ta koi man nial ta lu ama tu sei chu di an lang vom han lang kang long le min amen ni mo bol chu ichta mo nga chu ni chi chu hi ji chu inu chin khulam hin aki chit sana ama hi ai ta hona a pi na no khum ha kyop khum sai chu aya chu pe se na man to mana gyal am ka gyal hi lo a hi chu khan chi khat nan sei be pin ka ting chilai sei nga le tham ha ga lu thun ka ting ipu pau ps hi kin jong ka jana sang pen ka pi in chuting ta le kaniza pen jong in ama nu nga jong keong
ama program gun na cha kyong kal ani sung jing khat kani adi da 2010 ti ding ham 11 hitam sung pi kama kuki nam pi ki pum khat na mai cha mani sim lai ta party le moi honga chu e ja chu e holoi yong hi ani ki leng zat zat jing ama saloi a gun chu pe ani ki pong hi chu hi tia chu aman hi chi thim gaul hem te ni ti taw te hi chi te ni yong chu kuki propaganda hong ni chu ama ni sei chu pem ti tenga le nagamu kum som ka hi kuki government kuki independent country pathina tun no ding ai tai he chu na mai cha mo hin choi vin na nei no go ho eat hi vin ata video jong ve ta youtube la hun hol ya chu mai cha mo sum loi ta chu miet tu sa ringa hi jila chu ipu pau psu alam kai pen le ama te ni support pe na chu ni ponga hi ja chu hi che ho chan ya chu ni ki lem hai ta ai le tun ve tang hai ta in hi dia hi chi kuki propaganda thim gaulem te ne honga kuki lengam kuki independent country kum som ka ki tung do de tai atia abana kuki te country na tun do ting ta leo pathini no hoding dan tu som a hin piet ya hi ji dan tu som cho hin sim ha cho mla ko hi jong le ko apana corruption bro si gau sap chan han tul that yo si gau sap chang han akita lo zo se yo si gau sap chang han azong ho yo si pi pa ma sewana hi ta pinam pum piu ju kitip na nei sai cho ai le ki sial nam lo bia hi cha ki gau sap na kuki ten asap si pen chu to inam pum piu na nangan hi ai le chi kuki country kum som ka ki tipia abana dan tu somong sim la bible pathin thuni pi sem ti don talowa kuki tia de mo ma pathin dan som kha chu ani sim la pia ai le ai da chung chi a chi pha chu ki chei phana chung chi a kum som zo vela imfala ko na kuki country independent ta akinep sa nam mi te chu infala ko na min wi cha dala dal do chu na adal mang dala to hi igam sung de lo chu in le lo nei lo igam sung wa kinep pi pen ho sa pen ai het ho jo si to hi in nei lo ngana amma de li la adunga nei jo flet aki chu wa goti la adunga flet aki chu wa igam sung wa cheng thei in nei yong koi mam ta lo chu hi ta bang ta kuki country ta independent country ta kinep pi de chu to hi mi te nu si le mi te to thang ya imwa ai le hi chil hagau ani mangcha party le moi ani mangcha hagau pen chu tua ching khulam azon mama hagau hi ke chu chil hagau pen kuki propaganda ki pas son ana gial ham ka gel hilawin ai chu chi 100% proof ai in he chu party le moi tel hem hagau pen chu tuai kuki propaganda ong kitna 2010 11 la vela kuki independent country promise hagau pen chu tuai hong kitna ke man na nong ho ka na nam hi ka ngai lu na hi hong ti kitna ke ma ko man hong lo wai le na nam pum pi hi da hi wang phat na tu lo di phat thera na chan lo di tho pa hong kitit na sa chu ting ta le ke man nong ho ding in thu tha be ka pe ti kina ning party le moi hong pe na 10 ko ma me na khial pen chu tuai hong kitna bible hong khial kitna ke man ke nai ti pen chu hong yung pi ki wa hi chi adinga mosile elizata bangdana amancha doctor pu ipu hegin chu a bible sunninga chuni man cha kini cho hi ta chu na to kina inam pumpi hi ta ki lem chabe de hi cho ai le ki lep now hi vetinga la ku ki min nga na setanin ai lep now cho ya chu inam ngai lut na pau hi vetinga la setanin advantage la na ne ya hi chen ya inam pumpi hi ki bum na na mo cho to ai ai chi ki bum na la mu na anilam kai chu ipu pau pi si hi jing cho thim gau rem zo si pu cham lu noi ta ama sanga koi hi ta ani lem langan thim gau tu sei ki te phat cho mai lung lu jing cho ipu pau pi si pa cha ta kha jang cho even nai nei wa nga chu pathin thu angai lu ni ka mu cho ipu pau pi sin pathin thu ngai lu cho ai wa nga pathin thu angai lu na pa hi ipiti hola pathin tu di chana pathin ipiti ho dem ti alam pi ki hol kha lu cho mai ya chu tu ne chlai mu na mi pio sa ngai na hi aman oni ngai kha dinga hi le hi chi pathina ko na nang gi gelin tin pathin angai lu na hi pathin a he na in ai na ipilam pia pathin hol ham hi chi bible hi dong lo bia bible pathin thu dong lo bia ama ngai dan bala thu ki dang ki sei hol le thin gau da nam ki sei ho ko ngai nom na na ma hin na ne to kha sai hep tha um jing hi tu changa pa na hi ama hin pathin thu ni pcm ti zo hi ki chin tai mu china inam pum piu hi mi pi ki na pi bang ta le mi pi na dei sa bang ta hi pathin lam ji ta ai puiding pai tu na amang ka tip na nom in hijla thil ho thu phun po thim gaw le mo thu phun po ku ki mina pathin hung kilap ma pathin da nang kilap ma thil ho tu se po ta sana nam pi
atol tol lo ding jong pa kai meng ka ti min ya chu ibon chai pathin ging khen cha pathin thun ipi sem ti pa dung zia chu inam pumpi hi isim to wa ain la ku ki nam pin independent country mu sa inam pumpi win pathina hu hina ini diu pa thu pi pen hi chi pen mi no sin igel ko chi ta le hin igam sung mai transformation lin ta bang ding hin na chu kai le to in so kan do je phona son the bridge te sangbo in interview na bol na kan nga ya chu pups paudan le adon bu jong tipong e thu ki dong sa nga man modi se to nga man ki bat na lunga ase nom no mo ki se hin na ai la pups hi direct a thiam gau eliza holoi direct a pathian to ki ho to banga pakai ita na adang se da tang e 1 to 1 na ki ho to banga se ji hi di na sa na ke ma chu di ka sa be lo in na ipiha nang gel dan akil hem tha chu ep bol long di thai lo de hin na sir chiwang chu adi lo ei jing ai le hi cho na gin chat lo a hi ta hin na pu kam kho hen kim genin gal hung masang 3 years na kum thum masanga athil mu na sei chu na ngai kha te ding hin na he chu na gin chat thawam chi chu ka se he inam pumpi hi pathin thui kil ting ta leo vision ka pompo ve thim gau ka pompo ve tai I theology I doctrine I bul phu cho ema christian tam zo ikil hep ha now hi vision le thim gau them ngani kit chu ka sei na he ya cha bul langa advantage chung chang thwa nin do len ho cho them hoi pathin thu ni ki he chi to kan do pen chu na kam kho hen ki na sa he thim chu na gin chan nam na gin cái chỗ cho tập ngao kỷ niệm cây bò in kinh dòng kinh chân lâu đinh kinh năng dòng sân lâu đinh trong lấy cho có thẹp chi dòng cây bò na ipisen là ác lâu tập ngao tập ngao thiên su hơn lang ipisen độ dòng lệ hi cho tập ngao khu pathin thun direction ấy bùi nào ấy bò in ý kỷ này điều chú Bible lấy jing hi chú Bible dòng duy chú pathin hậu bung hi bùi đinh mong in hi chú mấy lấy gal kiti hi ấy ho ipha doctrinal issue da na in la do good va hi chi ai effect du ibesu va pathin chi chu ai ho vil na da na faith base ai man va hi chi ai ku ki nam pum pi pathin a vil da na ikigel good va song le amuna pathin che mus e mang ai chi ka mo hi chi khot akil na ki dizuna sar ai cho zo si confusion tu lai kha talo ham vision ki te ho he vision ki ti chu I het diu khat chu mong poi tin sei pong ka ting pathin thun wang ahil na tam ta mai ahil la vision nia ngo zo si a background study ngai itawa pathin to ki pui mi ham pa kaidan thu banga ging mi hin hui mang hinam pathin thu I chan ge lungmon pin na ya bible tu se bang ta I chan ge pathin yi nga hin khu lam hin zot mi nam ti study za ngai na sir ya chu true prophet and false prophet character loi het ngai in ya chu false prophet in zong vision tam ta nei the hi in ya chu Jesus Christian ka chi nong ting le thim gaul hem tam ta ong ding hi ati thim gaul hem tam ta hum ding hi atia le chun ata kha jangum ning ti na hi hi chila chu ki chin ta awang chu bible la ko na a characteristic isim ning to anin mo do dan hole direct anin do dan ho chi ti nga le angai thim lo vi wa nang tam ta het su sa ding in hi cho tam hi do ti ngai le phatike cha pathin to a characteristic wang chu phatike cha het ma sak ngai ti se to nan se pen chu hin don bu ta di lang na de them gau them ding them gau ata ding na ya nan se che chu nang se dan le bible hin phata in vele hen pakai jesu le se chunga hung pen ding jong hi igin cha lo na pen ta hung ping chu na bongin chunga hung ping chu na bong bu sunga na ale cho gel hen example tam ta umen ke san het zo ding hin igin cha lo pen ko ma jong pathian thu hung ki phung thei lo ham igin sa lo pen ko pathin thung ke phung thei ya chu chi chu ki chen ta pathin jong a thim ga oni man cha hole a thim ga oni pui hole ama hi nga thu phun ni bat sa hoi bat tinga le gin cha lo be ngan mi him ngan ni man cha in minim noi nong pe ho ngan ni man cha hin na tu nu nga hi bible hi hodinga pathin ke pui ni dinga chu in pi hi ta in ai la thim ga kha chu tu nu nga ong ki phun ta ke pathina ko na thim ga ka hi ati ting ta le amma se pe na dok sang ni chu pathin thu hi hi chlaya local gal ho khatu mai chi local gal dung ju ya chu pathinung ki phun na theiding le khuchi ta se ya bible ki timo ma thum lo ki I tin do so to ba ki lep good lo ti ya chu pathin thu in thim gau khana mi pha chong ki sei ding ta le a faith ata sanna a chi pi a thil lo si chu bible base a hi nga in ya chu thila ong nge
ศิลปุนนะปะทินอินโซเลกูกินนำจะกองให้ในไตตัวปูจูฮอยากอนาไบเบิลเบสิดองจูฮิโซตะบงจูกินังอันอินฮิโซากอนาจูคาติเกจะอักคริสติกจูเฮดดเทจูไอจิงจูจูไอ้เลยที่ GMF ได้ที่ EPZ เปลี่ยนตามขังตัวไว้เดิมเกี่ยมูดานี่มาสังเกตอันนั้นคิดจะขับปวดนะ3 May 2023 boys ว่าปะนะมีอินนั้นมีพิธีเอาเห็น building ดังเฮลโลเสียที่ GMF ได้มุนาปะเทียนเอาเมตยาที่ส่วนจันทร์ที่ดิ้งเปลี่ยนแต่ลุงเกลเนี่ยเห็นเบลไว้เดิมไอ้ว่าเห็นนะสาร์ปะทินกิงมีหิวจูไอ้มีเตะเทียงตันเสละปะทินกินไว้จูไอ้ว่าง่ะอัลลัมโลตาปะทินกินเขาจูปะทินอีเฮโนปะทินอีหูโนโมไอ้มาอัลลัมโลตาปะทินเขาข้ากิตามขายในเละไอ้อาจูจีปะทินพูดอีพีเซมตีป้ายมีกิบุลผู้สร้างอาจูไบเบิลดงนุ่มโลหิลาไอ้โมอิโมชันนัลเบสาฮีเฟกจีปีเลยด็อกทรินจีปีอังกิตามเบสยาจูอังอลยุงกิตามขายอินยาจู GMF ได้อังขันโตนะเป็นที่แบบยังไงเลยอากิบุลผู้ดันจูทิลานะโตนะโกนี่ที่จีนตันกิมูอินไอ้เลยที่ทิลันโตนะกิสันเฮดเฮโลมีหิมจูอิตามตาเจว่าจู GMF ได้อังขันโตขายยาจูจอมลำตันกิเซเลมิงอลอิตามนะลายเจว่าจูโจตบังขันโตเทยาจูไอ้จีทิลาคุลปีพุดโดนูคุณน้ำไอน้ำหอน้าพาสเตอร์ฮอวินน้าอิมัจฉาลาบอลเทโลอิมัจฉาลาตงโกโลอัตตาไว้เลยไม่จำตั้มตาตานะจอยปีวินโซมาตั้มตาตานะจอยปีวินไอ้ละจิไลมุนาปะทินกิผุนนะอดีจ้ะฮิจิไลมุนาปะทินกิผุนนะนะหงไว้เลยเจียงขัดใจของนะจอยนุ่มปะเวแต่เลยเลยตุลมิงอลสิจูอันหิวกายซะจ้ะโอ้เฮป้ากี่ยิงจูเห็นนะฮิจิตะบังอาเห็บละเทมิงอลิตัมเจว่าจู financially ไอ้โชว์เลยจนไอ้ที่ว่าหงเปียงท่าด้านนักกิเกลว่าเลยตุลาจ้ะอันนี้ก็เชิญบุหรี่จูอันนี้ก็เช่นตัวบิลลี่นี่ก็สถานะอันนี้ก็เช่นบุกหาไว้เลยตาหูไปตรงมัลตงหูบงอาหูขังโตยิงจ่ออินหลงคุยแบบไหนอาเจนในจงเลยกำหาจ่อเปลี่ยนจงมาให้จ่อตัวไอ้อีแบบไหนเลยในช่อตะบังจุยยาจุยตะบังตาจุนู่นเจ้าเขาเรียนกำมาจ่อตามอันนี้คู่เราสัตว์กันโคตรเลยแกงใหญ่ดีตามตากันหาดิเฮไอ้เลยจีน่ะนฮอน7 Day Adventist on Christmas นะมนุษย์ Christmas จงสังทุยกิเสติงไอ้เลย7 Day Adventist in General Conference in Resolution ละจู Christmas ฮีอามากำดงจุยเอาบุงินอามา local church in division ละดงจุยินกิไว้ผู้อุจิมขนาดที่จูไอ้บาง church มองหินอามาตาสินเละอากิบุลพูนาฮีคริสต์มาสมองเตวังฮิโปอินอาหินละa local church ดงจุยagamทิลสุดงจุยa local church in passไอเลมีหอมันตบาสมันดิ้งวังใส่ปอยที่จิพัดที่เลยจนโปรแกรมกันอันนี้นู่นอันนี้หันหลังปฏิดูเสนันบางหันที่จุเกี่ยวกับผู้ด้านไหนไอ้เลยนั่นเนี่ยว่าปนาเนาะ ECN นั่นเห็น25 December จูอันนั้นกี่มังเห็นถ้าขณะ GMF เดีย5 December หงหิเซียงฮิพิฮานามูดันมีอะไรที่บางลงเตะดิ้งแต่ให้ลุงเกลเนี่ยไว้ทำที่จุกเสียหินอาทิตย์ละปูหิน Bible ที่ undermine บอลนะเตะดิ้งไอ้ตายอับวิเลงเดียวไว้ตันนะเราอาศัยเที่ยงวันเลย25 December ส่ง Bible เอาป่วยที่จีบินนะกินเนลกัลนะดิ้งอินที่จุกเสียตัวอาจงนั่งส่ง Bible ให้จีนเสร็จหลังนะฮูบงปุ่มพิมพ์ Bible ให้จีนเสร็จเร็วจน GMF ได้กัน25ส่ง Bible เอาป่วยอธิเป่าจุอีพีจ้าที่เสียอีพีจ้าอีเฮ็ดจีนความเที่ยงสุคริสเตียนเตียนเฮ็ดสุโอเคด้วย Bible ให้เยซูปีนพัด evidence กี่ปีเหล่าฮิโลเฮ Bible ให้เยซูคริสต์ปีนนับพัดให้เอาหุ่นเละจางเละอาชีจนี้กี่ใช่มาไอ้ฮิจี Bible ให้โลนกี่โดนเทโลฮิจีอาจุ25 December ลงฮีคริสเตียนปุ่มปีวานุยปุ่มปีกี่แทบหลานานี่ฮิจีจุดตัวไอ้ที่ละปุ่น Adventist ละกินากูกิเตมิงอลซีจู5 December ละหงจูนไปปีกินิโจน่ะฮิอาจุ25ไม่วานุยปุ่มปีนี่กี่เลี้ยมทำมาซะฮิจู history ตั้มตามิโจไอ้เละวันนี้ปุ่มปีเลี้ยมละเทปาเซตันจุนฮิจิน้ำเนียวจะเดียวจะอีพิกิทับหาสาดีตัว5 December ดีโจอันนุพาเล March 25อันดีเกี่ยวเลยอันเขียลกิจจิงดูโจฮิตอาจุกิเลี้ยมละเทเตหิวโจฮิจะต้องจุฮิวินฮิอาจุ25จง Bible อัมพอยน์5 December จงทีละปุ่นอามาappointing time มาบอลไม่อินอันละ Bible ละวางจุ Christmas time พัดฮิจินตากิเซสุเกยินฮิจิ autumn season ไลพัด
season ลายของกิจกุลละ October September ละบางฮิจูให้ตากิจินสันหินนะฮิจู Bible ให้จินเจ้าสินrespectable ว่าเลย Christmas อิมันนาวันที่จะหาดุงจะเอาอิมันที่เว้ยไอ้ละ25ดงกิรับนาin 5 December ดงกิรับนาฮิจูอีบอนจะว่ากิรับนาฮิเวติก็เสียโน่นให้เลยตูเห็นอาจารย์นั่นดิ่งนะอาจารย์นาทีเลย GMFDA chapter หลังอาจารย์นั่นดิ่งตูมาสังอาละมินทางตาค่ะน้ามุนตินกำดินานาซาเจเวียนประเทศนินอิสราเอลเตสังอาอังไงลุนโซนะวันกามากัวตาเฮาเป็นเตมิจัลปังอาไม่จังเลี้ยงหูมุเทเตแต่กิเซลาปูเปียสินะจีฮัมก็นะจีฮัมบางแก่ปนเราโตนะสังเป็นโตเซราฟีเทนาเทงาเทอติยาอาวาสวยจิมโซโลอเทงเป็นเฮปาปาเทเฮปาปาเทปะเทนโตไมกากิโฮมาสเปนเตVan gam ko ta nei masapente Patienin gan zona dai de kapi masapente Patienin Israel te sang ngai lute Tel panga mei chang len mu masapente Hinale khabua min tisunu masapente Michael Van Til the Galsat Home Masapente Hilare Singh Bosama Sapente 5 December Christmas Mama Sapente Opi Zung Nung Emmanuel Nangai Lu Patien Ka Thang Wat Sim về lùng ta tê đi dòng leo hen là ngày luôn đất xa tê đây xa nào akidangin ahi an ngồi lấy xét bumpi thiếu xiêm dấu xê xiêm đồ alpha le omega pa thê để hồ hà nào lâu Michael Van Til Asipay ho galna zosa Tracy ngai chin asa hin na he chi ipia achom lamin hi chin na comment zen sei temo ichi tu chang ko ka utio khat uzang milal na ama Facebook ama na hin si in hoitan ke ama sa pen hiding kata sini may chang muma sa pente microphone apathin to kyo ipp seu tam na microphone pathin to kyo te ha ama Facebook ahin ta do masat penin ama Facebook ahin ta do masat pen ko an screenshot so while hung viral ha jing in hiji ko thil ho mi zum mo he ti wa chu min adem ne yo shi ko mon a phalang pa kan akila ki wa lan gi sim kit wa ne na hi ta ku hung lam tho liu kit e jing ya cho apom pi ai cho ta bang hi min nui ja pa le min sarcastic ta to na penu cho amoin ata da na kila akit wa ipachinu chen e wa san ki na ata san ki pai pa ki yam la yeng cho ki da mam ji bo sir sei ding long comment be ding om po ye thing ta sei ding a chu amo hi ata san now hi Bible base ha ko na pat a long i ma cha sei thei jong ta lo chu ting ta le pathin tun hi ta bong hi ase ngai win tia jong pho thei hil thei jong ta lo hi ta ku group la dung WhatsApp la dung ta ta hoi lai la dung hi ta a hin tu seu go vele uchun hi tu kon article ta bong inji ji win tin pathin tu to ki chi de mo lo hilaya thila pu tu phu no ku hinji do ji win tin hi jo po ku sei win tin na adang ki thimum lo ai le iga anil tam ki nai le a video khat ku hin tan bang ki win tin video po group main thot lu ki win tin hi jo po ku Bible man na man wei ta na ya chu amo hi pathin thu a he thina di wang chu ha sa phat wang choi ta in akin hem na momo ki bum momo choi ta ve ti chu ka ga khum kha no mai lam ka context ana lam ka 7 day Adventist zo se to
GMFDI ging cha zo se na ta san zo se ko in tam zo divem GMF dai tam na lai dis ade no e faction lom cha na thing noi faction lom cha to kyong ki bang jeb din even ai le am hoi GMFDI hi double citizenship to ba ni ham ai lo le GMFDI hi hobung khan mo ding to tam tu din mo na ti chu ka sei chu min team gao ne tiong le team gao ka he poi ti ai wa team gao na tong na na mu ji na ai le hobung ne tawe ti ki le hobung nom kit lo ai wa chu hobung da na ji so ma khat akila tights akila offering ho kila abon se kia ai le ama sa jong video a pu khai pu lo yo ni sei jap jap ta chu banga chu hi chot lo no chu ta na min sit ngal hi taw le hobung chi ki phu jing tang wa ta le ki hobung phu ding pathin in thuai pi po we akiti nu ser kit ai wa cha hobung function na ding le operation hi ninga administration lo ji am hon abon ka chal kit hu ta chu hobung mo mong khat kun hung ding wa han lang hi le chairman hungum ni ta om dan chu executive zat administration zat ram ki hom khan ningu hi ta chu ai le chilai mu na chu event na hi le tua hi amai cham ho asoma ho hi ni khat khut se sha lu ri cho anu dana man theu cho chu commander in chief pinu na chin si pinu commander chila kul pi phut nu ko ma lut de te di cho chi he ya chu a ho bong ki phut ta hen lang le i cho ko man ko mana bol the ta lu ri cho na ai ya chu i pinu ti dam i chila kul pi phut do nu ko velo chun a in jam long hoi che a in jam hoi che kiu la ma hu nu nga khang dong ho to ki lo che ta chu i cho ta bang ko in tin hia chu seitam ding long po in hi chi hi iwa ti ngai le a chei na pe na ka sei nom chu hi chi hi kaw si le thil ha min pana business mu nei bokin pathin ho na ai nai sai poi di chu ka sei do no mai ken tua whatsapp la dong a video hung viral khana nu me khanin ai mi nu me khana na sei na sot thim tan hung viral na boy hung ki patila chi e sante na hin bulu ve hin kam ve ki ti lai ta chu nu chin kholam hi kan ki son pi dan dan chu hi chi kol fli ma pawani ta khut phai ta bola pawara ka bhau na hi tin ka bhlan tin hi chi e san ho hu e bulu hu zo se thigam in te kan ti hi ta kan ta san le he ti khana sei na hi chi on the lighter side in latin amo pathin ko na sar amo pathin ko chi lei tur ka inu lei tur ka se sha i ching khlam lei tur ka se sha ko ki vei dan in i chi get ko khal khala hi le thabai jing hin na he ya chu like microphone apa na ko asap ding microphone kalwa thu sap the lo hi ana dam mo yong ka sudam the ya kilapa pastor ro si hobung na tong shani nu si in ana adam mo ta koi ma su dam jong khapo in koi ma cha adam mo su dam jong khapo in silha ano ro ta jong khapon abona ko drama lila ta bang ni in kaw si bok ati ho jong ipet ho jong abona lung thi isu lo ngan mental depression ta bang anu le pa teo akil hem hon acha teo su mol ta bang ni jong le in sunga het na ha sam ta bang in sungan ko kichip na mani aching dom educated family ki to hi ching klam kichip na yo nei khapo in ya chu ivet ti ngai le ni cho ta bang apum pe vet nai le amo secret ngana ki chi me bu ya chu thil bol the ta dana ki seinu van pathin to leitula khom lya ki seinu arum sunga gabriel van til to kimutu theila chibe ki bol tu theila seinu hi cho ta bang chu ivet nai le na sei ban ki sun pium ta hin a hin la ama ab a hat thena le abol thena pen chu inam pum piu gausa ke koman hung lo wa le na bon chawa bang phatna hung lo di ti ho po anam pum pi chunga sei thei pen chu in mel ma chunga hi gaw sap na khat jing cha yong abol zo lo hai le tuai ki ho na hi comments tam ta hungum ding hin comments ho dung zu ya next episode ng hin bol ki din tin na ai le tu hin na a chai na ding in nam langa nam lam kai ti ding ham ho lam kai ho thu hal khat se tin na ji GMFDI lang hi nga phoni tin ai le ai mi te hin zo na sei to bangin ho thu dola lam kai te iza bol ma win na ho thu hi ingai lu ma win mi zo sen ho langa hin phonetic thimovin ai le pastor adin evangelist ho chu sei da tange pastor khan hung hi te ngu le government na to na nei to bang na hung ki gel ji win na ana to na sa nga jong a hilo langa tong jong phabe bomin hin la pastor te akise se ti ding ham akidem kha teng le
hau bung mi ten athi ma jivin hi chi pit iti dola na gelam paso te hi dem thelo ham a hi mo jong le paso te hi zin dem hi vin pathian thau nil sa hi tai anom dom dan tan ti iti oi dem in sei nge chu thu pata nan do in don dinga lom ta le ke ho ne dinga lom tai ai mi la hi ti ngai le mi khat chu pathian thau nu hi ti chu ong ngai le mo respect jing ding a thuil chu ipi thu hil na ipi hil ta yong mo respect jing ding ti hi ai ho ichi pi naw le igi bul phu naw khat dan hum ta ai la pathian tu i ti ngai le phate ke cha a koi chu za dinga loma ipi chu respect dinga lom ham ti pa hi azil chin kum kit lo mi khat chu pa su ren ong i jing mana chu more respect jinga atu se yo si chu vana ko na manaung khila jing dana ki mu si jing na ba hi mi pi ngol na zo in mi pi oi I kha bu ka dei ma jing pastor hi mana chu dem loading sei sit loading tina chum thei di lo a phalam ta ama hi na I ga dem pa wang chu ka dei po in atu se le ana to dan pa wang chu vet ngai hobung na tonga hi in pathin na tonga hi hi che pathin na to na chu pathin tu to pi ki tu lom ti wang chu point ball ngai te ai la ama chu a hi na ama character pa wang ka sei pang chu chi ho khu ball lo ding in na a in sung lam ama character na ti su hoi chi pen chen ham pathian thu se ya eta na revival crusade to banga thu se ya va le ding ai wang aning lang khana numei lang kita lo ding liu kiliu sa ji ding ti hovel hi sei lo di ham ama character ka sei pen hi vet sana a in sung thu ho po chuting ta le amia la hiti eti ho po asama sa cho ta personalized ball ta bang hi ball ai mila cho ta bang han hi ai la ka sei ta chula pastor ka hi ta reverend ka hi ta evangelist ka hi ta sol cha twil lam sam ka hi ta ai la chun tunya chu athil to dong yu cha ama chun hin khu chaman nga in to ana sei banga chu athil to dong zui ta lowa hin khu animan na achi sit no chu ong kila do thia ongom ta ai le chun tunya hi pathin thu a hang san ta hi cho ta bang chu ape pe na no so a disciplinary action la peding no su peding sting ta la thu hi lowa bible thu to ki tu lo ma le point out ball chat ding a hin la pathin thu to kichi de lo be khana amo hi na khat pa gapong mat jinga gapong ngo jing pa chu he tu nya ka dei lo pen chu ai la first pe na pathin na to in nu ja pathin thu dung ji ta cha ma chu measure te tu ngai ti pa chu ka sei no me aje chu democratic country tivin ho lang hen lang na social life lang hi jong le check and balance aum ji ngai hin na pathian na tong he pastor hen evangelist hen anom dom da na the ti hi ke mano ka pum pun na pathian to say revival crusade ho bol the hi le nang na se da amel hi ti khu ti ho chu hi lo de na cho hi mal be se tan hi ai la to ba sana buni a ha dan as a lo dan chi pa su pa ki ti ho ta bang ho chu na bune ha asam sau ti khu se lo ding en suma duwe ti khu sei thin na sei thin ka gi na ai lo le suma ki ta ngai ho le tong di suma ki ta a chen na lang mai cha ma na thom pi ji ve ti ho vel na nei cho ta ba tu se a ki ko le mun khara tu se a ki ko le iza na pi ji vam sum pe thom te ko ma vel che ta lo ti ho vel hi choi aum lo hi poi au me na ke hi nang se dan le direct ta amin chu ka se lo de ba ka he tam ta hi choi nang ai dan ka hin do thu hin na ki ta ngai hin ai lo wa le khatte to banga japan te to banga ma hon haragiri he chiwin atiwin na haragiri ti chu ka bol khel tai ke hi man thei kai te poi ka hi thei te poi til ama le ma ki that jeng na he cho to bang he ei le ki tha hel ding bang ka ti bon hin la ke hi ka thing ta poi ka din munin ka na to dan ka pathian thu se le ka na to dan hi a ki to ta poi atiu le mi ten a se set a dem ma sangin amo le mo ki design je ole phai lo ham na pathian chulai se na kha chu hi ta banga na tong thei cho nom na lai le pathina tong ha ki diwa je ke chung ta bang cho expect ka bo zero expectation ka nei jing in ai lai ta bang character kha cho mal a ho bung ke ding kang chala disciplinary action a pi ngai cho ta bang chu bol chat di a ho bung in jong chi disciplinary action kila le ama sei zui ho ama supporter ho jong ho bung apan in jam do khan te ti wa hidem na ti hi tam mi viewers ten comment sa hin bolin koi jeng tin na au me tu ten jong au me
มุนตินกำตินะประเทศทูเนี่ยมูนดิงากิบอลฮัมไอ้ละว่าเลยนมตาbulletproof jacket ปะงากิอาไอตาเลเลวฮัมตีโลจงหิปวนนะhubung kiti hi ahan san ngain adi cho di hi sa ngai adi lo cho di lo hi sa ngai mai phat vet na ma pathin na hubung hatu nei po in ya cho hubung kiti jang ke a chi nga in pathin thu ni pcm ti pa cho hi nga in kitchen ta pastor ho na tong kel ngui ching chan ning la discipline ning pathin thu nyong kitchen ta hil su ke hin hi cho he thelo hil khana pathin na in tong nyong chu kin jong ka in sunga jong hi ka pa jong pathin na tong in ka pa jong ka sei ji ka pa jong cái ho in sung hi a thing ta se da mi vet ton in sung ta wang chu ka hi lo mai them chu chong le ka pa jong a ha sam na tam tam chu he pa hi tia hi in sunga i ti wai le na nong pathina na to thelo de plaster ki ti ka ti nang tam tam chu na hi chu ka sei cho kin jong ke jong chi ta nga chu ke ong ka lin lo wa hi le ke le ke ong ki vet ding pe yong ho na tong ka hi thelo ai le ka hi lo di ji chi ta bang cho in he ya chu pathin thu ki ti ki chip na man lo ding in pathin to ong ki chip na man lo ding in chon sik thang hui ta pum le pathin thu do te tuma pa kai kel ngui pu hi na min put ki ti kau sap chan na hi cho ta bang hi ki ding tua chnang chunga thung lo mai thi ai la na ji na cha na tu hi cho chunga chu pathin ta bang na hin to ding 10 commandment number 5 na nu le pa chung chang thu za bol ne a se nang ki chen ta se pathin chu akhang khang som chan dia jong phula thei he tin lai chu hi cho ta banga chu gau sap nam thein tin hi cho ai pathin mi te ni ki chat wa ai le ki khol to chana pathin hi za ding dol tai za wa nai to ngai ti ka sei do no me ai le ha ni ko lim na jong hong sau thim ta na son a chen la nga hong lu tin ni dang jong le ki ho eung ki ban ho jing tho ding hin na ai le tu hen tu ai itu sei te he ke man conclusion ka hin bol ma sangen hiti ve khati ve ti ho hi amale ama kiman na amale ma kiman do amale ma anaki gu thima gu cha del lawa jam ana umba hi jong le nang le ke e ni mo pon na koi ma cha mi ni la lo hin na ai le tu ni ki ho lim na nang ma personal life apanin hin panin na le kha sim na ho le ging lo na pathian hello ho na ti te ke ho loi la pa na pathian he na ti 7 day 20 san na lu dan ho jong hin sen abanin GMFDA thu jong hin sen commander in chief nu chin kholam jong hitien a story to nangin namu da le ne he dan e thilam Michael ta ham ti ho nang ma ngai dan na nang ma personal view ne hin sen abanin inam so wa pathian thu sia pathian na tonga hindan du da mang lo na mang be lo ho sum du ho thu hin sen ai le hi cho abona tu ni hiung ki holim na sum up na concluding remarks akum khana ding in chom cha na mi pi10 ep ito banga na gelo wa ito bang ngai dan anani wa ito banga na ngai la di bana dmt so lo chom chain hin seo ame sepenin ana sei bong chun personal life chung chang neu kha in saving ke ma cha kai po in yan lang jong le ka din pi le ka sap thang hi pathin thu bible thu bo in ke hi ma cha sei nin ka nei po in le si chunga ka thu sei ding thu pi pen chu pathin thu jing ya chu pathin thu base ngai pathin thu ka hang sap in ya chu tu na yong chlai mu na hi pathin thu hang sap thei dinga chu hung ding kai chong le gmf dai chung chang thu se hon ho hi am ho chun ngai man he vintin punal he vintin hiong le choi ngai lut na ngan he ti ka sei do no mai ngai lut na ji achu inam pum piu hi thagau le thota a I khan no wa pathin igin theina diwa hi choi thu ki hang sam a ki hilna ngai ko I tivin bible pcm ti pa chu dom sang bu hi tivin bible a ki hilna teilo hi ta banga thilana to no hi ki hep sa ko hi tivin hi choi ho da gau sapna a sona imit do lo na diu jo ta bang yum na thei ya chu pathin igin di ti pa chu ki chin ta ki phom do hi chu ting ta le inam pum piwa mi pizza da ka sei nom ke chu criticism kidem ki sei sit ki to hi ivet na hi le mi tam ta hin ipha aphalam pa critics thu dan pai mi tam ta I thim po vet sa na banga chu pathin thu ki hil na le ki sei no hi koi ma cha personal attack ki bolai po in ai la ki sei nom pen chu bible thu ki dom sa pathin thu ni tin se pathin thu ni tin se poi tu hi na sa ta ki se ni chola hi vet ti ngai le hi chu ta bang criticism mo hi mi tam ta in mi personal attack na ngana ki manga thu he thim thilo ki tam
ai na isei nom pi penu chu inam pum piu hi thilpha thilsi apot thein ni le a hoi apot thein chu critic song I thu thiu ngain ki demna ki sei sit na ki to a phalam ta thu na I thip ngai vi mi personal attack ki to le mi ki zo zo ki to le ki tha ki ma ning ki to ta bang cho ta bang benga inga wa chamna lo hi idal su ke le ki sei nomin ya chu chlai mo na mi pi ngai zo sin ki cho do si het thim su ke wa inam pum piu dam na ding cho ma si pe ni pathin thu dam sang hi tivin chu teng ta le inam pum piu adam su ke na dingin ibon chawin thin na hin khudal su ke hi tivin zo sei kiti ho chu teng ta le ki ta lo na kiti ho hi bon chan su mong ning go hi tivin hi tia chu pathin hagau thing ni malai ki puisa su ke wa hi tia chu damna I chan ting ta le politics chu teng ta le spiritual chu teng ta le iza kai ibon cha ing dam di hi ti ka sei do no mai ale ki pau men son tu nya hi ki ho na hi mi tam ta na ngai ma zo min tin ana ngai mo ya ma ho la mo ki gel dan hin tin na ke hi ke ma personal ta in na ke ma mi mal ta in GMFDI kapompoi kapome ti I ma cha opinion jong kan lo hin na ke hi Indian democratic country hi dung zu ya secular na kol ho ina jong kan che kha ji se pai kan pan la ya na tika ho jong ki tat jia cho ho ka sapon adjustment kha ngai na adjustment aje chu mi ho khat na de lo ja na ga dem na ga se ding hilo hin la alang kha na hin nang ma se dan in freedom of speech and expression to banga GMFDI te nang man na dem na hi ke man ka hin dem sa ai lo la ka phat sa lo tium bon nang ma ngai dan YouTube channel la dunga nang man na sei le mi interview la dunga na sei le na no hi ke ma toi tin kha bi kyo khom te I sei tu hin na adang mi pite viewers ho na ngai danu ito bang lunggel na nevam mabana ito bangin evangelist puso neu to hung ki holim lang na devam ti ho hi comments langa hinzi bin lang kasi ji tama bangin comments izi tiang ule mabana ito bang machal thena dem ti ingai dan ho ki kumjiu tin ki sesit wa jong le ki sesit hi akhopon personal ta mi hi mona ho sei sangin generic tain maban a trajectory hong khan to thein ding langzo focus with ti hi ka hin sino mitan tin tuni kong ki holim naw dong south him tan maban jong le episode chom hum the hi ti hi a chena ka hin sino min tin mun tinaum hi chi ka ki holim naw anangai lo zo si na bonun che bai lamang pha ki pau me son ke pau me sir ke pam wal be se mi ngai ho zo si jong na bon cha win dam sel